21 the chin tham dậu tu rangai tu nan za te nang kut kanin tlai than na thawngchimnak kan thok than la tha atong mi tan tong sang thumnak khwa boi pa chu SAC ra kap ni arwak an lak leo a bompuwa no an tong matupi pong aphan mi SAC moto thluan chu CDF matupi ni angka SAC ra kap panga an thi nangkha a TNLA le pansera kap karla ka dau na achwak pansera kap le pathum an thi minung panga ani hliam PDF chungtal minung pakwa SAC ra kap ni an tlai na Myanmar ram democracy anga nak dingcha a adong tiang kan dau lai tia Mitch MC Connell ni achim Central Bank Vice Chairman kan ka tia mipi hriam tlai PDF phu pakhat ni athan Van Long helicopter le ka dau nak tin bo he CDM nan to a chun US dollar singa Tank le khamnak moto he CDM nan to a chun US dollar singkhat laksong kan impact na lai tia NUG ni achim Van le ra kap asimi sergeant pakhat chu anupi he SAC ra kap duty angak mi ni angka na PDF ndabop na tia pu in anu chu SAC ni mai thal in angka I antlai ngakchia kumthum mongte bong wei yan zong mu chu siang in a antlai ampatni in annun nakcha thimphang an city mitlang tar pol an sala amasabik a tha atong mi tan tong sang thumnak khwa boi pa chu SAC ra kap ni arwak an lak leo a bompuwa no an tong ti mi tlang tar asala ke yin ram tan tong khwa sang thumnak a khwa boi atun mi u se miu ye chu zinglei a an tha hi ase I arwak chu SAC ra kapol ni anwalak leo a bompuwa no an tong I minung panga hliam an tuar zinglei swimlam Puriat le minute pakul a bompuwa no anton hi ase ruak lak ani tho a ase I minung panga ni hliam an tuar pani na an hliam ma chu afak ngai ngai Shripati holpong a khwa boi pa ruak chu an chia I bomzong chuka zon a chun apuak tha aton nak zong chuka thiam a chun asakautia thong thai tu pakhat ni kheti media sin a chim khwa boi pa hi dalan ase I April ni suri zinglei swimlam panga le minisom li rong a PDF tan tong ni an filmnak hi asitia thai ase u se miu ye hi SAC pol lam chim tu chun tan tong minau na thi phoi tu SAC riam bom in dalan atun rong a tan tong PDF ni an tha nak kong a thaitar nak an tua matupi pong aphan mi SAC motor thwan chu CDF matupi ni anka SAC ra ka pangan thi April nisari minta khwa in arak chuak mi SAC ra kap motor thwan somriat le pali chu April niruk a matupi khopong amphan April nisari zinglei swimlam paruk le minisom li rong a CDF matupi ni angka na cha a swimlam pakhat leng ka dau na achwak chu ka dau nak a chun SAC ra ka panga an thi I tampi ni hliam ma an tuar tia CDF matupi ni an than minta khwa in arak chwa mi SAC ra kap motor thluan hi CDF matupi ni April ninga in ka ram an thok chang na I atu tan zong a matupi khwa in menglei nga a hlat nak amphak a angka than na hi ase matupi a ram abun mi SAC ra ka battalion ni ka dau nak mun ma pol le champion kholun lei a hriam ngan in angka lengmang cha a ka dau nak achhuak than khomen tia CDF matupi sin in thong thai ase matupi biu ha a aidin chanding in akalmi SAC ra kap motor thluan chu minta khwa in march nikul lenili a ani tho I mintat ramchung a CDF mintat ni angka lengmang na cha a SAC ra ka pakul leng an rak thi chang nangkha a TNLA le pansera kap karlak ka dau na achwak pansera kap le pathum an thi minung panga ani hliam sian ram chak le nangkha peng
no an khwa a pan sera kap ni amvun ichit mi motor le TNLA kar April nisari zinglei a khan idau nak achuak I pan sera kap pathum an thi panga ani hliam tia ta an TNLA sin in thai ase pan sera kap ni ani chit mi motor chu chaklet nak to ding in an dir tam na I dir lo in an len pin a an ka pa na cha a kap ni ka dau nak achua hi ase motor chung a pan sera kap pra an I pani an zam khautia thai ase hi idau nak a TNLA lei in a khong mi an lo rifle zunga MGK pakhat RPG7 pakhat le thiluri zaimo an chuna pan sera kap I an hruai tu chomin chu ni chua chak lei kap I SAC ra kap I angkut tang rian tuan pakhat ase PDF chungtel minung pakwa SAC ra kap ni an tlai na thongni kulan ni April ni riat People Defense Force PDF chungtel asemi kusu winan le ma phupun phiu tel I minung pakwa chu SAC ra kap ni an tlai na I behalna an to na tia mewati pelik sakhan in thai ase April ni ruk zaanlei simlam priat la cheu a SAC ra kap captain 9 chole captain ong phiu tu hruai mi phu mewati peng pelik boy Miu Min Zo border police officer wing with ong hruai mi phu BGF 1017 Major So Didi Fremi Phuni Mewati Sanglinak Asha Lan Le Ong Me Shibun Lamki a ummi inchu an lu no na I Ong Me Shibun Lamki a ummi inchu an lu no na I kusu winan ma phupum phiutal e minung pakwa kan tlai kho na tia pelik chathan ni alang ter SAC ra kap ni kusu winan ma phupum phiu na chu tingkan chi nong a an tlai na I rakap in captain 9 choni behal nak angai na ku khainin zo ku ye zo thun ku so cham me ong ku piting thut ku akamin ku yelin u ku nelin thun na chu mewati SAC rakap ni an tlai na I behal nak an ngai na tia thai ase kusui nine le CI thop nak a aman mi athil ripol kan tlai chi kho tia pelik chathan a adal Myanmaram democracy anga nak ding cha a adong tiang kan dau lai tia Mitch MC Connell ni achim Myanmaram democracy muitin aphak tiang kan dau pengri ko lai tia American Republican Party I hruaitu Mitch MC Connell ni achim Ambassador to Myanmar Thomas Vegda le Mitch MC Connell nani April ni ruk a ton nak an ngai di nu chathan an chuami a an tal chi ram in uknak ala tu SAC hi ama adau tu mipi kha faktuk in ahram chin langmang na tia an chem kan hoile an simi do Aung San Suu Kyi le Australia chole le ruwa nak a cheu tu Mr Short Tunnel Natal in Ramkhel Lei Thong Tlapol Na Zong an Thari Na Lautia Mitch MC Connell ni achim Thongni Kulakhat December Thla a Feter Asimi National Defense Authorization Act NDAA a National Unity Government NUG le National Unity Consultative NUCC Thapek an Tal Chi Cha a Lunglom Ngai Asitia achim American le apong kamram nani zaitinda Myanmar ram bom nak kampek kho lai ti mi kong Thomas Vegda le Mitch MC Connell berwa nak an rak ngei tia RFA in kan thai Central Bank Vice Chairman kan ka tia mipi hriamtlai PDF phu pakhat ni athan Central Bank Vice Chairman asmi do tan sui chu yangkong ram then Bahan peng a nak in a metal in April ni sri zing a mipi hriam tlai phu pakhat ni kan ka tia mizima a chim na Shikong Jai Moon Building in nga nak akhan leili nak a ummi kumsom nga le kum nga asemi do tan sui chu zing suimalam lekhat la cheu rong a metal in voi nga kan ka I apole a phei a khen tia mizima a achim
a nak khan ing ka ram a voi nga kan ka apole a phei a khen cha a athi ko lai tia min lang tar adu lo mi pi hriam tlai phu hroi tu ni a chim do tan sui chu wangai lo mi a si I atunu he an tia central bank thawngchimnak ni a chim rian ngei tu na kha kumdong budget khar hlan a ngun khoi pek ding in a nek na cha a tia a that tu phu ni mizima a chim thil sining fiang te in chimding bel adu lo central bank rank chu deputy minister he atluk do tan sui chu accounting department audit department of banking relations research le information department na atlai chi tu asi atu leo chei mai asangai mi SAC ni fiel ruang a central bank tangka he ape tlai mi phung thlen non nak kong he do tan sui chu pe tlai nak angai lo tia thai asi April ni thum a central bank ni athen mi phung chung a Myanmar ram chung a ummi velte ni ramdang in nga mi tangka velte kha Myanmar ram chung a kwat than in license anga mi ramdang tangka thlen kho nak bank pol a US dollar fangkhat a Myanmar paisa thongkhat le zariat le somnga in thlen le zuar asalai tia atal ma rian chu central bank a vice chairman atwan vemi u wintoni atlai Japan ram a MBA akai I World Bank a kumni rian arak tuam belmi do tan sui chu department chung a abau tuk mi tia an au I abichim aran tuk ruang a ahwa mi an tam tia central bank thawngcham pakhat ni mizima a achim mai than ma ruang a sizung pakhat a athlabul leo asitia SAC bichim nak nol angai tu Major General Zomin Thun ni thawngcham polsin a achim Van Long helicopter le ka do nak tinbo he CDM nan to a chun US dollar singa tank le khamnak moto he CDM nan to a chun US dollar singkhat laksang kan impact na la tia NUG ni achim Van Long helicopter le ka do nak timbo he CDM nan to a chun US dollar singa tank le khamnak motor he CDM nan to a chun US dollar singkhat laksang kan impact na lai tia CDM cha a laksang pek nak nol chu NUG ni achwa tangka laksang pek nak chu chankar lak president duwala shila ni April ni sri thok in nol apek Van Long helicopter ka do nak timbo he mi pi sin nan ifon asia chun US dollar singa Van Long helicopter thilphur Van Long ka do nak timbo pol an idin leo a fak ngai in nan ro kho na asia chun pakhat a US dollar singthum laksong kan impact na lai tia chathan a antal chi ka dau ding in azwan leo a arok ding in atwa khomi chu pakhat a US dollar singthum atin nak mun tiang aphan kau na in mi pi aka hlan a tlak ram ding in atwa khomi chu US dollar singthum laksong pek nan slai tia atal chun Van Long helicopter thilphur nak Van Long ka do nak sang palong pol ashok khomi chu pakhat a US dollar singthum Van Long dat si pol an chia nak puater ro kho asia chun 1 pong a US dollar singkhat laksong pek asalai chun tank khamnak moto pol man kho lo tiang in ro kho asia chun pakhat a US dollar singkhat laksong pek nan salai tia NUG ni athan sol nak ngai lo mi people tha nak a SAC ni amman mi se thil repol hi mi pi tangka in chok mi asi cha a ma thil repol mang in mi people an dau than mi hi chawlan ok atha lo tia NUG ni athan tangka lak song pol chajin tlamtling te in alang tar khomi phu asi lo le minung pakhat ni tin chaw kho asi I lak song chawlan nak le ma bantuk thil to nak pol chu the Public Property Protection Act 1947 ning in solpot asalai lo tia NUG ni achem Van Leiral kap asimi sergeant pakhat chu anupi he SAC ra kap duty angak mi ni angka na Mandalay ram then Mithila khwa I Van Leiral kap sergeant pakhat su hing phiule anupi chu SAC ra kap duty angak mi ni angka na I
su hing phiu chu a ela ang khen I anupi chu alu a an hlem ve tia ragap le thonglak nak in thai ase thongni kulakhat December tha ni som thum le ni khat liao a vanlong le ragap sakham pakhat a sergeant changtu rian arak lai mi su hing phiu chu achung khar rol he te kung khwa a kum thar lom ding in anrak itim tua liao a SAC ragap duty khak mi ni zurit pa in anrak ka na I tihin anrak siam na hi asi hi ka na kong he pe tlai in tuam vo ngei tu ral boi pakhat ni vanlong le ragap lutlai bu chau su ong sin a vun ra in ngei thiam am vun hal na I SAC ragap ka mi slo in PDF ka mi asitia a hlan na hi ka na kong he pe tlai in SAC ragap chung a hlat lai nak chu thongni kulan ni January a an tua ko na in akap tu na chung a solphot nak zeiman an tua ri lo tia thai asi PDF nabom na tia pu in anu chu SAC ni mai thal in angka I an tlai hak chia kum thum mongtam bung wei yan zong mu chu siang in a an tlai am pani in an nun nak cha thim phang asi yang kong ram then alung peng a PDF nabom na tia pu in anu chu mai thal in angka kum thum hak chia mongtam bung wei yan zong SAC ni an tlai an pani in an nun nak cha a thin phang an si tia yang kong I du lo nak lang tar tu ni yang kong I du lo nak lang tar tu na ni thong an then SAC ni ral rul a tar in tlai atong mi kum thum hak chia le anu chu SAC ku chung a an nun nak cha a thin phang an si nak kong kum thum hak chia mongte bong wei yan I anu le pa chu PDF nambom na tia pu in mai thal in ka I tlai khi an sipin a ama zong April ninga a alung peng simin sang sadring lamchong BC mu chu siang in a SAC chungtal pakul an lut I ral photar ding a an tlai tia yangkong ral kap daukal tu nani yangkong mi pi sin a thaitar nak thong an then atu liao chan a chun khak chia le anu chu SAC ni khuigam hun a an chia na thai asalo tia a hoile le chungkhat sin in thai ase mu chu siang in a khak chia zong am vun tlai chu nula pa chiao ni kan fa le cha a kan thin phang chiao ma SAC hi zethil pau atwa ding phun minung lungput ngei lo an sinak alang ter an nu fa in an him nak cha a thla kan chamtia along simin sang ummi siang hak chia ring tu simi pakhat ni hak chia an tlai mi chung a arwa nak achim don duan de chin tham zo tu rangai tu nan za te chunga kanelom